kante kateche ngo gunatera tabaro dida sogo LC5 mbara district kawedde mudda niwe cyeshongo cyentu hacho mwebembezi ninga ngambira turi iyo mwana ono hokwete cyeshongo cyentu ninye wanonda kuyambe furuza mwana okwa gamso mwigu ishabebembezi ba Uganda aba babihurira atumwe tabare kinanye ndakubuza eje office okaze fteze bishani kuzaye kwana bakazo okaze kwashikota gukora mirimo yafutwire yo nenshi inkubye point atinogeza okumanyisa ki burijo niyo kumpa burebe inkoro mu office kandi hatiwe namba yanje wagiye nkashi uryoha ningi uryo wanka ho kuntero uryo wanka ibanzo ngambira hose atsibo kuna kwagambire wabantu ndakora kiwe cyeshongo cyentu hawe bitwa tokusinga hato wakukirire nkahi kawashangire byeshongo byentu habye MP wakashara mukakotagana mukakora bushamwena babihurira mbere hatu kiyo hato mu office nango kate okaze hata kuna abantu bakufanyisa ngogo muzima no mukozi mbere hati yo mukozi nankai atonda wange kuzayo buzima kakwato katanga kuzansa sente za government inkubye point mbere hati kankubuziwe niyo LC5 ezengu zone wazoko muneza aroko government zona zibira maya yoryaho no kucuncuma sente njati kuwaje no bworo nachi na pressure wabo kwatekateka ngwejo office buzimano za kujukwato nanye ndakugamba ngutokuzangarikayo kandi nsakwata tukushangaho muka office ako babihurira pia mutu kutamka gati yengu utabana bakura bona zapi Leta Museveni kuyabahiro bugabe mwatanka kuzana ati no manyangwa horebe bgambe bikurga muna hatezeza kikanijaho ninga ninkurondeje simu ninga tokumangwe simu tubasa kugitracking iba kugira ngo bwiro buhatano bakizana sha muntu azanyota barotinzana soje nakweshengerezo otakanyizya erizo kansisi izo banandiyo nizo meeting ninza kureba program za government okutambura hati yonoza kunjya muti kora ntakora ninzo birwaki ayima nangwa weza ko hemeche cyeshongo cyentu niti nabonka gabankurebero kuwabe no gamba minja abantu bakurondera karuru bakwangise nakuramisa gatayina soga yonka cyana nakimana mangutine cyo kuza gukora abantu inkubye point niti mo abire ngo moro nategeka no yo katwara yenjara wazo mu office cyo kutwara yenjara ngo banzo yetungure muganyuranye ndakugambira uhata abantu bakumanyire kawedde mudda kano bakumanye no bihano eze sente zone zo ino ja kuzitanaka kana ndaka kugambe no ja kuzitanaka bitimo bashashwire ngo mwije mu nsisire nowa washize ni wo ku mucanga wenka kandi nyo kunguza kukireba ati nyonta ninjango ba mafia bari mu opposition yonka koka kandi akunguza kuri aba mafia bari mu government abokundwano sa konka nanyenda kubagambira ngo abantu bakinkunda kandi yo tikumanya konka nanyenda kugambira ngo hate iwe wano teka nguno basa kwimukoko nenjara nakirero izo ozanda simu yanje hata nanyenda ngurwaza kushesha izo yerera kwato wotarire mu 12 munonasi umuganda agamba nkusekerede atonda wange nyo Bruce iwe kunkomi yo cyeshongo cyentu hatabaro agambiki bitogo ni barabwo wankoma no bitogo no komera mazima gago wahora ubwo kumena ngano jano ndo mukano yehanika ninga no yetereza no tanka kwata je office ejo no korra abantu bakwira karuru mazima yo mukunkanga kanganyo Bruce dahori ghost ngakane jo revo tinka kikireho atonda wange iwe watabariwe hata nanye ndakugambira iwe kishagesu cyeshongo cyentu hawiwe kinyatinda Leta mwana we abana bato bagenda mpora babihurira hati yo kankugambere noreba bo kuri abantu nibiha abantu babitano babatahari agambiki hati no basako hato yo amagaraga ugata kuremerana nangwa n'emitwaro kinana hati nkwatomo mushashure miliyoni ibira kuronde koko kurempituruzo hati tokumango oboko wano horano bafanka abo bokora abaryo mu government okora bafogize ngo bitwa government nibitwa mu tokato go no zando mdiru zanje yo no temo hati yongera onshome nangwe bigambo bibiri kawedde mudda kani wachisaba atereka nkozi ati yo kahunduwe yo kapawe mama mbebawe ibintu bigumire reka nkusharonyize nkushangira naho mfite matemi oli wa mutawana you are man or sister mbirundaka beta abantu kabamba kari ono jango office eji ninjigumamu kawedde mudda nakuramisa gatayina soga